Kia asokonyora ebibande bunenjeremo y'okweyarigania sobochori b'umwaka 2027 niga kwana litukolia rero n'abarai ase kanisa yaragange gutuka sebunge ya Kitutu Church South county ya Kisii n'oyo n'umulikitu Gabriel Nyakundi namange barai nigo bagendrete kubulia abagusigo gichamo eri kwenekia ngo je bale kumusira hoyo kabere umuwaziri w'igisemina boigo borindi Dr. Fred Okengumatiangi aseganga yayo kuligia ekerogo ky'Uburai bwense abakeye abantu bonse bamwere gutubwa desika kuchencho babiyobo bwebwa umwako yo kuna wiya to usegenda yindi kasongo Bateo yomondo kweko mosacho raya ko ruziga songo omwana kebaro kafoni Matiangi Moni mata matawino Matiangi yo wape si Matiangi wate ya Kenya sisi wote tuko nyuma ya Matiangi lakini yale tunasema Esibigo bagania abagusi kwenekia ngo bwata bale bibande ase umubaro munene eri kwenekia ngo kigotwara bale kikura kinyinge ebibande amobono bezi kubana kya gesirete make sure for the place remix abantu bari batinde ibande baba ngesa make sure for the place ibande wanafunzi wotokeza sasa baba kufikia ndio ile 18 years gari wewe Ikebana, leo 2027 tutwala chukua chini ndio n'abagusi bobo for one of our own era president. Ko kwakira Matiangi kura. Anje ko kwakiye ko bande ando batende mwakiye kura. Ngabana bayiko bakiye bakira handa bayiko babatire bande bagoro ni school baro bani mu rugo bagusera abana kikura mu kwade kura ko bese ire 2027. Kingo reporter ya higataseni bwantete kandage komike getembe kurwase ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii Nyenkuruku Nyakundi